دچینە ئامەدی باکووری کوردستان پرۆفیسۆر دکتۆر قەدری یەڵدرم مێژووناس و لێکۆڵەر لەگەڵێ مابێ. دکتۆر قەدری ئەم کاتت باش. ئەوەی کە تاوەکو ئێستا هەیە گێڕانەوەکان لە مێژووی نەورۆز زۆرن، بۆچی تاوەکو ئێستا نەتوانراوە کە سەرچاوەیەکی دروست یاخود بە دروستی باسی مێژووی نەورۆز بکرێت؟ لەسەر نەورۆزێ di çavkaniyên Erebî û Farsî de bi taybetî çavkaniyên dîrokî yên klasîk de agahiyên gelek orîjinal û hêja hene lê mixabin ji ber ku nesla nû bi Erebî û Farsî baş nizanin bi taybetî li Tirkiyeyê li Bakur zêde haya kesê ji van agahiyan tune ye. Ji ber vî qasî îro ez ê bêtir ji van çavkaniyan çi çavkaniyên mesaderên zerdüştî çi yên İslamî ez ê ji van hinek agahiyan derbarê Newrozê de bidim. Niha di çavkaniyên zerdüştiyan da ez ê mînakekî du mînakan bidim paşê jî derbazê çavkaniyên İslamî bibim di derbareyê pîrozkirina Newrozê beriya İslamê bi vê münasebetê kawa bi vê münasebetê direfşê kawiya yanî sancaqa kawî kawa alaya kawa ev tişt rastî ne ku em bêjin efsanenin çîrokin lewra di dîrokên İslamê de di çavkaniyên ser dîroka İslamê de bi awayekî rastî hatiye em bêjin mijar dane dest. Mesela li gorî rîwayeta Xalxeşendî sancaqa kawa hatta dema Hazreti Osman Xelîfe-i Sêyemîn jî dewam kiriye di wexta wî da ev alaya kawa sancaqa kawa hatiye îmha kirin. Em ê vana îro bigirin dest. Di kitêbên zerdüştiya da kitêbeke meşhûr bi navê Kitab-ı Dînket heye. Li gorî vê kitêbê yekemîn kesê ku Newroz pîroz kiriye û Newroz wekî ceşin diyar kiriye hükümdarê bi navê Cemşîd e. Îca Abdurrahman bin Dahak nivîskarekî ku di sala 1601 Zayinî de vefat kiriye ew wiha dibêje di Zeynul Exbar dan navê Pirtûgawî Zeynul Exbar e dibêje essesel Cemşîdu îden Newrûzî yani Cemşîd ceşna Newrozê tesîs kiriye çê kiriye ava kiriye daye nas kirin şükranen bi ennallâhe refe'el harre vel berde ji bo spasî û hemd û şükr ji Xwedê ra ku germ û serma ji holê rakiriye Xwedê wel merede ve şeyhûxete vel mewte anîl însanî ji însan nexweşî û em bêjin temendarî û pîrî û kalî ji holê rakiriye Xwedê bi qasî 300 sal ve ennallâhe neserehu dide quve zelamî hemberî hêzên tarîtiyê Xwedayê Teala nesreta wî daniye ew bi ser xistiye ew serfîraz kiriye ji bo teşekkürê wî ev roj wekî roja Newrozê îlan kiriye lê ev roja ku Cemşîd wekî ceşna Newrozê îlan kiriye pir zêde Kurdan eleqedar nake.
بهتر نوروزا کو کردان علاقه در دکه وکی احتفالکی شعبی وکی پیروزواهی کی گلیری و گلی بله او نوروزا کو دما کو کاوا لهمبری ضحاک بسر دکه و دوی روزه دا وکی نوروز تی قبول کردن کرد بهتر علاقه داری به نوروزه ونن ایجا اف نوروز جی ابن اسیر ده ده پرتوگا ابن اسیر ده یا بناوی الکامل فی تاریخ دوی پرتوگا خدا ابن اسیر جزری کو او بخواجی جمال باته که کت تی او ده سال 1233 زاینی میلادی ده وفات کردی ابن اسیر ده بیجه که يزعم أن أفريدون قتل ضحاك يوم نيروزي يعني كاوا دماكو سرهلدان بيك ثينه و ضحاك زفت دكه ثينه تسليم فريدون دكه فريدون جي ويدكجه دبي قتل ضحاك يوم نيروزي قال العجم عجمان قوتكو عجم يعني ايكو عربا بله كر جيتيدا فارس جيتيدا و قال الدين جيتيدا قوتن امروز نوروز ابيا ابن اسير ده برتغال خويا بنابي الكامل في التاريخ دا بيجي جلد يكم روبلي هفتو شش امروز نوروز يعني روجاكو كاوا لهمبري ضحاك بسر كت و ضحاك آنين تسليمي فريدون كرن فريدون جي او كشت او روج قوتن كو امروز نوروز باشا ابيا ابن اسير ده بيجي يعني كتابك معتمده كتابك تاريخ الاسلام ده جيوي گرینگە دکتۆر هەندێک سەرچاوە باز لەوە دەکەن کە جژنی نەورۆز پەیوەندی بە شوێنەوارەکانەوە هەیە ئەشکەوتە کۆنەکان کە مرۆڤی تیاژیاوە نەورۆز و شوێنەوارەکان پەیوەندیان پێکەوە هەیە تشتێک دنێ هەیە ئەو ژی درەفشێ کاویە یانی ئالایە کاوە یانی سانجاقا کاویان ئەگەر کامێرا کاربێ نیشان بدە بەڵێ Dvirda ev li derê direfşê kawiyanî dibêje li Loristanê hatiye dîtin ew direfşa ku yanî sanca ku elema ku ev e yanî ev e kawa ji pêştemala xwe ya hesengeriyê de çêkiriye ev e ایجا از اینها بحث بکم که اویا نه چیروکه که نراسته او نه افسانه و نه میتولوژیه بله دکتۆر لە پرسیارەکەی من تێگەیشت بێتی دکتۆر مەبەستم ئەوەیە کە نەورۆز جژنی نەورۆز لەگەڵ شوێنەوارەکان هیچ پەیوەندیەکیان پێکەوە هەیە چونکە باس لەوەش دەکرێت ئیبن ئەسیر بێ بەڵێ تابری و ابن اسیر و دکتۆر ئەگەر گوێت لە منە با پرسیارەکەم سێبارە بکەمەوە بۆت باز لەوە دەکرێت کە جژنی نەورۆز پەیوەندی بە شوێنەوارەکانەوە هەیە ئەوانەی کە کۆن مرۆڤی تیا ژیاوە یەکەم ڕۆژی بەهاریان تیا کردووە بە جژنی نەورۆز کە کوردی تیا ژیاوە شوێنەوارەکان لەگەڵ نەورۆز پەیوەندیان پێکەوە هەیە بەلی هەیە مەسەلا تێکیلیان نەورۆزێ بچرا هەیە بەێ یانی دەما ku bahar tê bahar dinabêna zivistanê û em bêjin havînê de cê digire hem طبیعت خوزا خوا دگوهرینه و هم جی سرما جهولی را دبه هم جی گرم جهولی را دبه لی تکلیان نوروزه
bi cîwarên ku Kurd lê jiyane û Faris lê jiyane divê merû hinek li ser wî bisekine. Mesela di wexta Zerdüşt de Kral hükümdar Goştasev di navbêna wî û hükümdarê hükümdarê Tirk ku navê wî Horzaf e, di navbêna hükümdarê ku di wexta Zerdüştî da jiyaye, yani ku navê wî em bêjin Goştasev e, di navbêna wî Horzafê Tirk de hevpeymanîkî hebûn. Zerdüşt ji hükümdarê xwe ku di wexta wî da jiyaye Goştasev ra got ku evê hevpeymanî betal bike, ji holê ra bike. Axir mesele hinek dirêj e, paşê fermandarê Tirk digel artişa xwe hücumê dibe ser artişa Zerdüşt û Goştasev ve di wê hêrişê de direvşê kawiyan jî bi dest dixe. Yani ew sancaka kawa ya ku ji wextê kawa heta Zerdüşt hatibûn, wê sancakê jî ji arşîva Zerdüştiya derdixe, bi dest dixe. Profesör Dr. Qedri Yıldırım, Mejûna Lêkolar, spas li Amedê ve leqel man bûyî.